Ni mangala kamu boroni naikul mung boroni hamjak mungni bagino ang tini season 1 ni winner nginai tini odong sa sakawo norong bai ko kisha shalai nani baginai ma faijak ngate pelakana hambai ang boron tewsep ani khabai hamjak ma te ani chiba ya faro tai ani season 1 ni journey no ang sana thangkai belaino ani bagi ketal mane experience tomani karon ang to ati Tripura Idol season 1 start rogo Tripura wo ang tibu tong yaba Delhi tong ba nge Delhi ni phai si chini Tripura hostel phai audition de phai ani engkai tai first engkai folk song rogo ba asuk agi recap jagya engkai abo ungma pore ang Tripura Idol ni awai ungma pore ang chini folk song rong no kisa henere nai jago engkai apura shaimang ka chini folk song rog chini agi ni ko recap mung rog busuk khana to khri nai engkai abo recap doi audition na thangai nai chini bonang bonang sarthang tongmani aforo bonang chaja ge ana select khaika khaima yagolo odong sa sakaunu ani journey start mani abubai ke chengke ang bahike winner ni thanga saisi manliya bela khano aforo khatung kha jangga tongmani engke tai sana thangkang ke o Tripura Idol angma yagolo ang winner ang thangma pore onek kaham opportunities mangkha like chini honorable governor chini honorable chini CM sani buskango borong buskango buchawi nai kaisa stage dong sa share khaine rechamna ni share mangkha abang te pelai khano ang hambai mai pore chini TTRC government no tai Tripura Idol songsanai chini okra rok no pelai khano hambai maya foro tai sana ke Tripura Idol pamai yagulo ani ro call chopai kha sarigama pani bagi nai ke Rupesh Devarma jung sarigama pani team ni call khayo engke nung to Tripura Idol season 1 ni winner engke tamo nung chini show nung participate khaimanai da ini call chopai engke ang to khajong ang tai Delhi wa from engke Delhi ni gana simi dong ba audition engke thangi audition dikha engke audition de maya galo first round select engka second round engka third round engka ke fourth round TV round engfro afro ke ani no kuno chaya engkana afro ke ang TV round ke select ngi manliya haipon ang khabailiya ang abon te gisa phani ni ang na khaje ani no mistake tongna ang te bo kaham ke khaiman nai hini nai engka ang te uchai tom nai chini Tripura sani bukum dong te kuchu khaina bagi nai o Tripura Idol ang phaine sini jagre te bu sini jak tom hini ang te uchai tom nai thangani nai te bu national platform rogo abo chai tom nai ang engkai tabuk je chini season 2 start ngi tongo engke abon bagai ang chini je phaine contestant dong no ang all the best tai ani hamjang bari ho karon norong kaham ke practice thainai kaham ke risabi phaikang ke norong ke phon narbi mangla norong risabi dong di asung nervous tang di kisa misa to nervous ngai no haipono norong kaham ke richamna chai to bi tai chini Tripura shane bu mong norong te bu kuchu kari di hini jang abno khakai hambai